say, your question, why Lord, will not remain unanswered. Because in Psalms 139, God says, we find that God is one who knows altogether what he can do, what he can do. Partner he hom thol he zeng win keila zang ya kuna tunin kun thu se la sa paw sa ga paw le ka phat ka de ta ka man ti ka ki gel en Yesu ai sa ta on sa la pu mi ama sa penin ho ta cha ho TBAประเทศละเฉพาะมันจะเป็นนินเกี่ยมากับบ้านสุดที่เงินก็จะนับสองคนบ้านนิน TBA สมาปัสสาวะทุกสิ่ง evangelists missionaries women department และ youth department นี่ส่งเลยเพราะอันจะจุดน้องเขาทุกสิ่งอินสุนีที่เงินก็จะนับสองคนเป็นบ้านนินKotu Committee on Tribal Unityจะเต็มเลยที่họสมา CSO เขาจะสิทุกส่วนนี้ก็น่าปนินเขาจะสิจุนจงอินสุนิทะเลงินก็จะเอาสลาวก็จะปางเอากันพุ่งบอกกันนี่จะไล่กองลูกไหนmemory dia login tam tak kanin selain aziz su ko kan ya thia na TBA center ai gom ke ko hin hichlaya chum TBA to tunai TBA ga te kana TBA hi house mo on ta ni ai mong sin ima sai na nei povin kapan ron kan thi ta in again thi le wangin kita ta in dek ta in pathin na tong tumit sang in Amazalahi education la Baptist English High School ai chang khatsar du lo wa ko cho wa school kan sim do he Phi na in school ana kai ole da oi lai ka kai ka de ram tu ni hin ni ko tha ka kilo bin oi la pa na hin ko kam de ram ti ka gel ji ai mo ai the yo hi Jin ka pa zalim ta kan thi le wa mo sun jing ka ni ha an ka ngol po bin he pathin ka pa ding in lampi agungin Jangan yang kan tampak setan gen ke khasat na jangan wangin pathenin alam pi asingin somehow our hungry stomachs were fed khamin tunin kapan sa te ho kanula kapan sa te ho khamin kahin na khamuin le khasim lang zong le bilang zong le in kho win kapan jing ka se le mata in aisu khang win akhang lo chu kabila e kai to ai lo la luk na songa ko na e sen do tho pharu yong min ipisi aham jin ka se mata in aisu khang win taw na iman pi ne kapa kasu me te lo la kanu le kapa ke ho sakawin ka ha me ka ti poi sakawin ka hasam chi na le the na jong ka ha ko ai kanu le kapa ke ho tu ni hasam ta ai jong le pathin thua amani hasam ta ajong la pathin thua em kho kha jing ronin zen amani chunga ki pa thu cha te thajong kan sei no min he ka pa hin khu sim chong ha ga sei them cha ga sei lang he so ke win mi zo sen ka pa chu agol han la ya itapang mi ham a upan zong le se chunga hi wa mang pai pai dinga ade mi hem som kha da pin vung tham le se chunga chi chi lang chi mang pai tan le se chu aning an ong le chi mang hamang pai pai thi and si pom au pa ka pasai ko adam mo in pathian sei ko lam dam sai nang vum tham thi sai da hitong au pa na ta thei lo na pa mi chi ta mi em long long ta dam ti an ki pe lo lai se ake pon ama wang pathian am ki pi a hele ka pasai ko hin ka pen ko hin ka pa ta san pen ta nen nei lon ta ni akin pi pen on nan nei lonin pathian ka thang vai ani he kapan hin kho hin kho anaman chu hin ko ni hin chang ke jang lai na thang phat ka sein sol sa pol to ka te ka nomin sol sa pol yang krista ki sang man sin
akisan masangin Kristan yung zuya sumang dingin aguin kita bang azun anawa len na atong imuvin kapazong Kristen te sumang ding anago lo bangin so se na anan la entil tamta na bang MNF ana pangin damtin na bolin apute rom meiten no amunong povin MBC General Secretary ong hi atun alungdong tamta omin vumthang chu masanga vumthang chu ham atil alungdong tamta ome atil he amawang Krista ang kisan panin solza polchu Krista so ina hupang tai ti win itsahin kapazong Krista ang kisan panin sakat ni kazin sa nung sonlo backslide hilowin ati dit engaging ahu inku na tong ati pi na pathen lo pi ha duni hin kaga na ito ale kon khana dingin langkana saying atsate ni aku itu intin bangam lampia kizob dumen di katasan ini pasal paugu mikita pasal dulu mikita pathena tong ding le ka thim chi ngai poi commitment angai le ka pa le ka thim mai poi class 12 pass ana pass bidi sima ka chi chun le khasin ji ka he poi ha bolin ka ki bolin dictionary ka verem ha bolin ka ki bolin hichanan pa ibiziyam not because of his strength but he was a man who spent his time on his knees kapan tao na amana he pathin na to aba chi na le thil na ani ki sunin lang ana chi na le tu ni ai change phalo ti hi kata san ni tao na amahin Napoleon Bonaparte, French Emperor Patsun. Government si pahi aoya at siin, aoya ti sa aoya avana ye ti hin si pahi chu. Pathin ni te ram chu aku uwa lam asore. Dil su atao binti na hi. Jesum tuning dong kapan anak na to hompi kalam kai chhom na hong zong Dil suin lang tao mangzing leo chung dunia amon it's a voice it's a vacuum ong hi it's a ong thol na eta ha pi wi nikhale pathin amon mun hin lo ding ni nasata ta itung do pi kinem lel ponte reverend gun thang sitlhou eta ha si min TBA satan ha submitted bill no chung ya hi bin pathin naman sa di ni kham kha tam ta no mun te ga ki te sai pon to kung kiba api yung tamta ubin kaysa nga kangdong ng kalani umubin patinin naman sa atin. The only thing is commitment, devotion. Sipahin. Then kakaatil ko umumin Reverend Dr. Bumtang Sitlhou sa pahin na yan. Amalin. Hiti sun MDC General Secretary umihin kuy masan ay tasan po bini TBA kuy higibay Koi macam ni aku be, yang kita dia tahu apa itu. MBC General Secretary macam ni tam terleh ni sahaja, ni tam terleh accept yang orang ko, orang don't get away for him. Tapi ini nama dengan lampi semen. Ia cilpa hilo macam, itu organisation, istilah military council KNF military council UNC President pa anaman win, kisah macam gal, anasoduin senen. Kapahin sudah atau kompi lampai nasak tenan itu pemula na in kita pangsun polio hicipet na UNC President pasok ha atau na nomen Manipura samna ang pide ni apa mungkin ini Germany ako na NGO member kat amin South Korea tapon Wolfgang ipiti ama sa ngin ama su iho kele hon ano man mungkin Yasun negotiator nasaten pananalan hile Wolfgang zong release ang kilado ina hile aki pa be selin ka pa ko masun tilkat sin ka bol pidat le ka ba retired ka hinung tingle ka ministry din saka gen thi ho ka na tingin Nepal pi to to ai ako ng person children on ko inni uri ti zong hi ama thi bol the na hidem ahi puri kapa foreign ahas kamu akan sih kapahi
sắp tết tôi ý định kiểu sắp tết tôi xây cũng hết thấy gì nữa đừng cái gì ở trong khăm gì anh là bậc thiên nên mang xây cái tin của mình mang xây continent dấu xịa à xí tụi bằng tay cái hồ dùng tiền em là cố tiếp bậc thiên nên em ăn sợ quá đấy xí lô nó muốn lô để kỹ số cái xây của mình hết tu nên cái cồn ta cái lòi hồ cái lắm cái thì họ pháo gấu hin cái gì mà cái rồi cái tiếng mình pastor reverend dulu nih yang yang sung nói sung mi sung Abraham inzoa reverend pun ông sẽ tan phá nói đấy sẽ là ai học không sẽ tao là iman thì cái tin sung mi lâu đi về tu ni chăng ai candlelight diesel abong am negalaya ng pusin ka zan sa again so candlelight diesel ballwin a poster at taon taon amang win mon tina taon amang win hi sumilo bi he asu taon na thaka ai ko kapan zon asay ni taon na thaka ti jen he itaw tawa itok lo lang he thei di kilo kapan taon na to practically na to le lo he chân chú kapa ministry tham tham khát brief account các cái tham khát hình tin tu niệm chỉ lại mona iga avi dindan hi tham khát các sẽ luôn mình cái hiện mà sao sung kapa hi adam mo zong le ta ka u thong boy na satan adam mo zong le pa thiên to thadu baptist association adinga atia le ki pak do hi adam mo zong le hi sa hen Thadu Baptist Association India hai angai lu be se nin kamu he chi ka sei ko he po angai lu be se nin kalung gela ke ma sama pa na thani go ka pa hin izam tia thi na ang to ni ting le ano ada o wang ka he pon Thadu Baptist Association lang ka ho ka pi do thi na ma lo ki lo vin na vui no no ma ba vui bin ta hi ka ne gela chi ho vice president pa ang kyo ma uncle ka ti vin atia atam no pa ma kalung gel ka na sei ji le ma a khổ bôi thì nó sẽ gì hết chiếc cái kia là rồi hiện các bạn thì khát các cái hồ rồi này hello cái thi này tên là thằng ngô lan này vui điên cái thi này tên là cô sa nó bồ sa nó thà rồi cái phát tên kim này bồ thì mình này vui đâu mình làm gì đâu tên là bồ nó bồ điên tin thông về đi về ấy là vài cái cái ô robot có màu cái gì phần nên cái thằng cái thằng đấy tiền cái hồ thằng ngô lan hồ thằng ngô khát hết cái chuyện này ama chi in zong lam kai ho ki hung ni chung ka pa lung dia chu ka het sa in ka pa ni ka mang adi ti chu lam kai ho ka het san la mon do honor respect e bo ki a hin la nan ki hon nangai bu naw ve sa na ba hi zeng in tin khat sa anum bu vin TBA center ama ho ki vu di hi tin nei chu do jeng wa ha long le kin wang ibu kilo tham kapasang gumun so mintin. Enggak boy. Ngapa? Nasa ibangin. Nada ibangin na sana. Buhay tayo ko. Nato konti. Naluhay na pa ito ako namin sa layo mo na. Lumdi nga na di uya pa na yun. Hima. Hindi nga ito. Hindi nga kong tawid. Nung tayo kisolin. Kapalirin na sa ilo ham. Kati din kata sa panimang lang yung ahopoy gansa na yun yung ahopoy at ipa nata sa hi uilahan lang lang atupi po nasagaw ban akal pa atupi ba niya pa yan lumong tayo siwin lang ban ka mo po ng amag nahintaw pising di ang kinemihin Saint Augustine once said, an unjust law is no law at all. An unjust law is no law at all. Dandi law so dandi po in Saint Augustine ano say na hi ho Christian masaloy Saint mitupita. Dunia hi igam sugi bet na hi i politics i down lawlessness. Danun lo anarchy lamkai ulo to bang hi ta ni society bele han ni tha kana alu ipoto ni wa yong chun akham hon bai ka to wa
Langkai het na pi na zong lo ano ma thila bawin chi koi ngai lu koi zai sang duam ti yoni ka khang tha chen di ko ma chi lung gya tan gya lung til tan gya lu te mi cinta ki tham pi de eima emotion eima lu han ma ki tham pi de koi ka pa hitam ato tai ti za chung tha dang cha pa tu cha ki som pa ke ma ka di na ka thal chu na del ni ka ti ka nu ei pho na pa hi sang la dei ni sang la ding ar tong mi chu homin lu ibang ai ta bang asul na ge lam ta o ka bung thim ang ke hom sam tu ni hin ka pa din mo hen ke la hin ke zam lang ka pa ho lim hen nam le ipi sei dem ka chapa tho ho phu ka la hin ati dem a hen le ka chapa tho ho ngai ka ngai da me ti dem ti ka ngai to a le sang na dei mi khal hi je ka chapa tho ho hi ka ngai da me ti zo min te ka tin ka ta san ne Graham's work stains at chapa khakum som khakum gu Philip and Timothy pathin thu si a missionary pathin thu si Australia pa na hong ba he so kevin bajrang da lon lung se na nya sam lo wa kapati o he mi puma ke kama apet bening athi poi ti thu izawin ai ba nga dangchela athi meya ki hali ho chu da ngai to ti win pung izat alut dem athi na diu chu pung izat akap dem ma pen dem ma thi du ngai to la azinu ka ngai dan lo ti chu hui la ya chu tang chu ke la ka ngai to la tu ni ke ka hol where is it? I want to make this clear to all who love my father, to all who would like to honor my father, to all the communities, the Métis, the Kukis, the Nagas, living in this small tiny state in Manipur. Let the blood that was shed on the 13th May of 2026 be the sacrificial blood, a blood that ushers in peace, salvation, justice, harmony and tranquility in our state. Let us stop our retaliatory actions. In fact, let us come back to the scriptures. We are Christians. Let us come back to the scriptures. Base our politics on the scriptures. Base our worldview on the scriptures and live together in peace. How difficult is that? Are we not the children of Christ? Are we not the children of the living God? Are you not, Nagas, the children of the living God? Are you not Kukis, the children of the living God? Métis, you may not have faith in we may not share the same faith, but why is it too difficult to live in peace? Jealousies, selfishness, greediness that creeps from our hearts, these are the things that brings chaos and strife, injustice in our land. John 14 says the fruit of the Spirit is love, joy, and peace. Today I want to ask every Christian of the country, every Christian of Manipur, do you have the fruit of the Spirit in you? Unless you have that, Hebrews chapter 12 verse 14 says, unless you have peace, unless you have holiness, then you will not see the Lord. Samna thiên linh khôn này lo le pakai su nam lu thei lo de Hebrew Bible in say. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Today I do not blame any community. I don't want to put the blame on any community who has taken the life of our beloved father, the life of our beloved husbands, our sons. I do not blame any community. I blame the system that fails to bring justice. I blame the system that fails to protect its citizens.
called politics is dividing our communities, is dividing our land. Am I not right? Right? Absolutely right. Tunihin. Kapasok at siya ito he tangay gamitin ang ngai dadin ang tera. Boy. Kaysan Mele galin isupi ho ki bola kathoso poi ka bezo poi katsanu ita ang ki bol khaden ka bezo poi kapunai kichi yanlang afun ki bena ki thatle allo ni kala ka na simpungti. But will that bring solution? Will that bring lasting peace? I forgive them. But vengeance is in the hand of the Lord. I pray that the assailants, the perpetrators, would find peace. I pray that they will find God. I believe that they would have not known whom they fired at. They must have thought they just fired on just an ordinary people. They must have learned who they have killed, who their victims were. I just pray that you change your mind. Wherever you are, if you hear my voice, God will forgive you. Come to the cross. God will give you peace. God will give you salvation. Unless you do that, God's vengeance is much more than what you did to our beloved brothers, a father, a husband, a son. Samna tuna say na he nan gazu he no more say even pa may pung kakiso ba be ga o me tizi with khozo se may pung ka se so de kong ka kitso tuni man ka may pung kazo ba taga ni awa ay talo okay, I will die for the sake of Christ, for the sake of peace that my Father has died for. Kitso mo mahal kitso din at sang yung son na kani may pong hoy tahi man nanung na naiwan saka nanung hiti po ko kanay dang tayo katizo rin kanung timitu na chanin ihin kami hinilong mo ang hen tapogi kapay ti ang hingam na paher ekot ni lai kipa tayo ko kaman te tuni at hin ta kasi hiti hini amoy pa ho milu ho pamutay kakasin kalung herin katami kami dito Zehin partner tam la to kung kate ibon sa hilaya umaso zehin samna ngai lut na ngai dam na neo khat si umani amo ibui tal pathe pathe bo wala mal khat zin chang la pathe samna ngai lut na kilung se na khutu na hin pathe bo le se hi i chang gen among chon to tam tu yang ke khom se se zin chun tu ni la yang ke khom ho se se koma chon na ta nei long chu hilai no la ko na ki khen do te le I kam so I lung tim sung wain sam lung tim pu tin po ri ti ti yo kasi nung requestable moment hey lese hin hasa na tamta ome kaya team zong let okay alright it's hin zitun ilung imai so yong sam na mai so puite thadau te hi missionary ho hong wachun mi hoi mo ahong uvin ahoi poi barbaric dirty minen lungchim pom nende du itama mi ei sabten missionary ho ei namu bible kasim maya su chi thei kunte sabten tribal ho ei no si ega dati criticize the whole in society wa hi
kalit na mga kaungat na alam, missionary ho facility, ho na ito. Ano mo to ay, mo supported siya. Sinalitit na lang ng manotin, at din patin song kumahin, patin itaasan so kaya sila, patin niya so kaya sila, patin na kisong lewan patinin. Itong Israel tayo ho, damil sa atin, azina biya dalmin, aung ko na, iyalo tayo yo kapu piyo ikito patin ihenu ba patela ikisun ba haudi po ikipo vuri kisuna ta na iman wala patin nikalle kapu pi namlen ta kam thupita eiso pi teveti natasa wala musetan ko tomite hichana chun gay speech tada sai nomen kahno movin amavang it's all boy no hosi in konti ta povin isongle kyo hongte hi isongle ahung banga kati ya lu na rin nele sim do te de ya ha ta wa jin ka ni ve zen in phone win ha ta ni ka sim lu do pi lo wa le amo ke sunga lu no mo din jong la them ka sa je jong le mi pi ten ni ne kim din win kong ta win he. The Naga Christian Forum Manipur is heartbroken at this juncture on the unexpected death of esteemed Reverend Sitlhou and his colleagues, with whom our forum had the opportunity to have fellowship on multiple occasions. We remember him with deep respect as a committed Christian and as a faithful servant minister of God and a person with great social concern. Truly a loving peacemaker and a child of God. As we bid goodbye to him today from this earthly home, we firmly believe he will be with the Lord in paradise. May he intercede for all of us so that we can live peaceful, loving lives here till we meet at the last and greatest Easter. May he rest in peace. May they rest in peace. Our sincere condolences to his wife, children, grandchildren, their wives, their families, and all other dear and near ones. D.H. Soho George, President, Naga Christian Forum. D. K. Daimai, General Secretary, Naga Christian Forum, Manipur. Suhin, Kapan, alangay nung pen, it is well with my soul. Verse kat le, chorus kat hizong le. Ihopawa, isati yuhon tiyong sa kagel hin, aman anaday pen, alahola aday pen, ipiziyahon lasimpan at sanu to azi tang kaya ka clear na po, at sa ate mili, lumili, tuikang lena akong nawa, ihet di uhin, at sa haso, asiin, at sa ate lumili, sisi so at hitsahin. It is well with my soul, tila ko ang sahin. Kapan zong itila, aday mama zengin, tunihin gay zong le, among mo di nga alas journey itam. Ikang sumuyong huilang lang boy natin, pati nila yung piwe all mo hipit. Tunin among last journey, hingi patong sa home tom le zengin. Lam tayo ko mga katawang, nungsod, tangi, nungsod, yung second cut le, a verse cut le, chorus hizong le. Yung second, kapamay lu nazalin, it is well, apatay, kadingin, telahi, yung second, sa diwan ti kaun in lang ka itin mitin ama sa di pun kasupiten isupiten ni amani zan in zong ipon sabin idin khom ba amo zana inga sa di kati So bitte mal, ich wollte auch immer den Duni, die